Phaahla u ri tiko ri nghene ka gandlati ra vumune ra COVID-19 ku tlula 10 wa magidi wa vaaki va na COVID laha tikweni. Tinhlayo ti tlakuke hi ku tlula 9 wa magidi loko fananisiwa na ta vhiki leri nga hundza. Over the last 7 days, the new spike has moved into the whole of Gauteng, and it's also registering presence in all our 9 provinces, with numbers starting to rise in the Western Cape, in KZN, in Limpopo, in the Northwest, and in Mpumalanga, also with high positivity rates. There are many who have taken only 1 dose, even though they have long been due for the 2nd dose. We really appeal to them to come forward and complete their vaccination so that they can be fully protected. Because what we have also seen is that while having at least 1 dose does provide some protection, but it's just not enough because it doesn't provide the full protection which is required. COVID-19 yi rhange hi ku khoma vana naswona sweswi le ku khomeni ka lavakulu vo tala va fika na le xibedhlele ngopfu eGauteng na tinhlayo ta le henhla ta vavabyi xikan'we na mafu eTshwane, Cape Town na KwaZulu-Natal hi swin'wana swa swifundzankulu leswi nga hlaseriwa hi mavabyi lawa, loko Northern Cape na Free State va ha ri na tinhlayo ta le hansi swinene. It's been a really rapid increase in Gauteng, initially starting in those clusters in Tshwane, but quickly spreading to all districts, and we're seeing increases in all districts. Increased case numbers and positivity in, especially in those provinces that are bordering onto Gauteng, so seeing increases in Limpopo, Northwest, and Mpumalanga. Starting to see some increases in the other provinces as well. Va National Institute for Communicable Diseases NICD hi ku komisa va vulerisiwa hi tinhlayo ta le henhla ta vana lava khomaka hi COVID naswona vo tala va le ku amukeriweni exibedhlele. There is a possibility that there is just a difference with this variant and in this wave, with it being more transmissible, possibly that kids can be more susceptible. But we do know that there is an immunity gap, with adults being with higher coverage of vaccination in adults. Children are then susceptible, especially children who are not vaccinated. Ndzawulo ya rihanyu yi ri avise swi tiva loko mafu lama nga va kona lawa ya fambelanaka na COVID-19 ya vangiwe hi Omicron. Va ha ri ku endleni ka vulavisisi bya ntshikelelo na switandzhaku swo khoma hi Omicron. Ndzawulo yi vula leswaku xifundzankulu xa Gauteng xi na mibedo na oxygen yo enela loko tinhlayo ta lava amukeriwaka exibedhlele to tshika ti tlakuka. Tiko ri ta mahlweni na pfhumba ro hlohlotela vaaki va Afrika Dzonga ku ya tlhavela nsawutiso ra vuma ku kondza va fika ka 70% ta maAfrika Dzonga ku va tlhavela nsawutiso.